Deshtrito dive marta meseca, do 1000 беше. Я пак 1000 шташев, сарангато, екто беше, парихиджа, масе креджа, дешоптото диве, иншалла яла хестре изунеяк, худба котар кавачера, вичинипе, кавачера котар баре грехя. Арабско лафи, термини kebair, arabsko laf kebair, to jest bare grehja, ko Kurani Kerim pominite ko thana. Ko ekto tam penela, ako cidena tumen ando baro grehja, kola na neme ke, amenka na ka opro tumare tikne grehja, emka čivatumen ano šužotan, to jest kad čivatumen ano dženneti. Ko dujto penela, okolenje, kola cidena pa ando bare grehja, em andološna buča, em okola kazdajek holančeri pa oprostinena ilo reka čivako šužotan. Trito eti vaćeri fama, okola kola našena ando baro greh, naročito andološni pa, a okola tikore ovka oprostini, odole se so orab čače bud praštini. Da li thane sa bare grehja? Da li thane sa o grehje kvačera bare? Je grupa učenjaka vaćerena sar thane sa bare. Em sar na postojini tikne grehja sa so vaćeđa o Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu kuri penđa sa so na neme klo, to je sa so zabranimo, sa so na neme klotano baro greh, ili pak sa so čerala pe grehja nakuri o Allah subhanahu wa ta'ala tano baro greh. Ale pare, ko pobuter dženiva, ando učenjaka vaćerena saro grehja ulavena pe kotikore hem kobare. So motovena hem dokazjano Kurani, a motovena hem u hadisja hem Muhammedestre sallallahu aleyhi ve sellem. Kotar Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu ligari pe sarvaćerđa. Svako baro grehtano baro kova pomini pe ano Kurani. Emo dva jeti bitini pe. O dva jeti bitini pe pomiba i jag eđene mestri. Pomini pe ala hestri holi, pomini pe olaneti, to jest o proklestvo, pomini pe i kazna. Zehebi vaćeri. Baro grehotano sa okova sose motovdo teovel. To je sose predvidimi i šeriatsko kazna kakava sveto. Sa so tani motovdi kazna emudari bastri. Kazna okole se kova čerela zina hemčori bastri. Ili pak tano odola čin kuri obećini kazna olaneti. To je so proklestvo. Ili pak pretnja koaver sveto. Ista kad teče dena pehemo kotora kola dajek čerela, ajala hestro bičaldo Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dva prokletinja ano hadisi. Allah subhanahu wa ta'ala garantuini svakone se kogod si delape ando baro grehja kao prostino lese otikore emka čelole ano dženneti. Zašto penela ko Kurani Kerim, ako našenam do bare grehja, kola na nemeke, amen kana ka opro tumare tikore grehja, em kad šivatu men košu žotan, to jest kad šivatu men ano dženeti. Allah subhanahu wa ta'ala garantuini. Allah subhanahu wa ta'ala garantuini sa sva čerđa, znači, kogod si delape ando baro greh, o Allah Đelešanu čusapke od tikore grehja kao prostini sarinenđe, em kad šivel sarinen ano dženeti. Vaćeri pe sara kva jetja di sura en nisa, će delape maškaro. Najvažno, najomiljeno, najgudlova jetja ano Kurani. Ibn Mesud radijallahu anhu ligari, to je penela. Panč vaktija, panč ajetja di sura en nisa, ta ne manže penela najgudle, ando celo dunjaloko.
O prva jeti penela, ako na šenam do bare grehja, kola na neme ke, a me kana kao pro tumare tikore grehje, im kad ševat menon dženeti. Pa penelo duito, o Allah, nako oprostini nije kese kova čerla širk. Nako oprostini nije kese kova čerla širk. To jest, da je ke averete barabini, te pripusini, uzul oleste, uzul Allah Đulešanu. A aka oprostino tikore grehja, kase o mangela. Okova daj klošni pačerela ili pa grešini, korkoro, diso opropeste, pa palo dva molini, e Allah heto oprostino lese, karaki saro Allah kao oprostini, em sartano o Allah kovo. O Allah nije kese nakačeno, nije trunka nepravda, o šukar kotor, o kabajačeri, em plus ando peste pana nagrada kadel. A o kola, anoleste, hem anolestro bičaldo veruinena, hem nije ke andolente no ulavi, o Allah sigurno lenka na gradini, o Allah praštini, hem kovotano. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam isto penela, saro panč vakja namaza, džuma namaz, heme posteja koseja od tihore grehja, hem kosena po grehja avera šukar kotorenca kola čerenape. Abdullah ibn Amr radijallahu anhu penela. E Allah estro bičaldo Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, jek drumo i neko mimberi, hem vaćerja. Hava sovel. Duj puti vaćerja. Pa hulisko tele hem vaćerja, oven čeflija, hem čeren čefi, ko čerela redovno panč vakja namazi, hem citela pe ando bare grehja, kak hulano dženeti, ko udara, ko kola on mangena tekuje. Kobori si bare grehja. Vaćeribe sar di sebe učenjagja, penena sara o Alija radijallahu anhu, o Ata, hem Ubejd ibn Umeir, dikena, to je smatrina sari si efta bare grehja. Hemo dova povezinena i hadiseja, kuru Muhammed sallallahu alaihi sallam vaćeri. Našen ando baro greh. Ako latane odola grehja, Allah kestra bičaldeja pučenare o asabija. A Muhammed sallallahu alaihi sallam vaćeri. Pela odolajtane o širk. Odla grehjetane o sihr. Onda te mudare da je ke nepravedno. Te hasu i sibe kotar da je ke timija čororo manuš. Te na šelpe kotar bojno pone. Te halpe kamata. Hem te potvori nepoštena, hem černo džuvlja. Te vaćeri pedatari osaki, a oj na nobija. Odlatane najbare grehja. Kotar Abdullah ibn Omer radijallahu anhu ligari po mišljenje, sar bare grehja i si enja. A kja izreka ligari hem o Buhari, isto ligari pe sar hem jek manuš pušle Muhammede sallallahu alaihi wa sallam ko oprosto hač. Ando bare grehja. Pa Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vaćerđao lese sar i si enja. Normalno najbaro tamo širk, što se vaćerđam. Pa kalaje ta Isusa spomjam sa. Pa vaćerđam. So vaćerđama kalaje evta kova dženjamen. Onda dodajnjatano. Baro greho tano hem. Manuša kolana kandena peda dore. To jest peda jan, peda de. Hem ko uništini. To jest ko rušini. Ko rušini o mekansko haremi. To jest ko uništini tumari kibla. Hem dživdenže, hem mulenže. Kogod merela, a načela bare grehja, redovno klanino namazi, dela zekati, ko volki kupa, ela kestre bičalde Muhammede sallallahu alaihi sallam, ano maškaro destro, ano maškaro dženeti koven, kastre udara koven ando zlato. I si dosta mišljenje kod tarodova, kobor bare grehi si, di save vaćerela da i si trim bare grehje, di save štar, di save deš, di save dešuštar, di save penal
Bishupânj, a delemi vaćeri sar bare grehja resle i cifra hem saranda. Kada ina o Ibn Abbas pušlo ando bare grehja kobori si, dali si evta o penjatano o dženiba e bare greho negrotano popaše e dženibase evta vardeš nego dženibase evta. Sejid ibn Džubeir vaćeri saro dženiba e bare greho negre resela dži evtašel. Dži evtašel resela. A taberani ligari izreka ando Sejid ibn Džubeira em pripisina Abdullahese ibn Abbasese radijallahu anhu sa rijek manuš pušljale. Kobori si bare grehja, dali si evta, a ova će dža, kama Angleder bi ovela evtašel, nego si evta. Ali te džane, sad na ne bare grehja, kada će reja, to jest kada rodeja isti hvar, kada rodeja, će reja teba, će reja iskreno pokajanje, hem rodeja oprost. A te džaneva čeri hem od tikore grehe koja će reja i će rindojano lende. Čerelen uvek, mislim doj startane on tikne, namarine on hić, ko kraja od dva greho bajrulata i odola, BARO GREHO. Ebu Talib el Meki, ani ti knjiga Putul Kulub, vaćeri, među jum plan dešuje evta bare grehja. Deš evta bare grehja. Štar grehja koja černa pe kalbeja. Odlajtamo širk, čeriba grehja non stop, na šali po imizi, to jest i nada ana lahestro kolipa, hem sigurnost andi alahestri kazna. Onda štar grehja koja černa pe čibja, kada potvorenija neka skečerja lahede i kestro. Onda kada bangese dočinija, o sihr hem tahas sovel, diso se ahoavel. Onda tri grehja černa pe kama vođeja, tahas ko nepravedno način tahas oj si beje ti mengro. Tahas kamata ente pije alkohol. Onda duj grehja černape polno organeja. A dvajtom zina loko, evo homoseksualnost. Duj grehja černape vastencar. Mudariva, te mudaredaj ke hem čoriva, kada čoreja. Jek čerlape prencar. Prenca čerlape kada našeja ando bojno pole mekeja i lufta, kada maralape tu našeja. Onda ovako kola isto kobor greh. Hem je greho čerlape celo ne trupeja odovatano kada na kandeja te da dorede. Distavijan na guni generacija učenjake vaćerđe, štar bučatan učarde, hem na ne penđarde. Štar bučatan učarde, na ne penđarde. Učarde na ne penđarde, tamo kredu namazi, ko pomimo, ko dušilo od triadov toto ajeti sura bekare, kuri Allah subhanahu wa ta'ala penela i černo namazija, a naročito omaškorotno, to jest naročito ikindija. Dojte buti koja tanu čardi, hem na ne penđardi, to jest nađanjo opet tačno, keda tani i rad lelutu kadar. Onda nađe opet hem trenutko, keda i dova lelape džumače, sarabije džuma. Nađe opet tačno, odresom možeš najte dešao non stop te dovini, jer nađe opet tačno kokova vreme, kokova vakti, mi i dova džumače. Bare grehja, onda o bare grehja sarbe manušana čerena, len kotar dare alahestri, a isto te na našalene mizano kovlipa alahestro, pa te terđon, te rodan teba, to jest te pokajnem te. Kovatano najparo greho. Penđardom mu fesir, kurtubi, pokušinjate u porodini, kovatano najbaro greho pa vaćeri. Najbaro, hem najparotano, te čere širk elahese. Ema kavatano greho, kova o Allah subhanahu wa ta'ala naka oprostini nije kese. Sar svojem openela ko Kurani Kerim. Inna Allahe la jahfiru en yušrake bihi, la jahfiru ma dune dalike li men ješa. Allah sigurno nako prostinu uzovoleste te čive averen,
ako prostiri saver viso potikore grehja, kase o mangela. Palo širk, najparo grehotano te našale o emizi, ano Allah hestro kolipa. Odole grehova, suprotstavineja tu kuransko ajetese kurio Allah subhanahu wa ta'ala tenela mokovlipa a stari sa. Palakava vela greho, te osetine sigurnost, andela kesti kazna, so značinju omanuš me kela pjano čeriba, grehja, odole se so stolinipe, ano kovlipa ela hestro, hemda čerela šukar buča, a Allah Đelešanu penela, efe aminu nekrallah, fedla jamenu nekrallahi illu kamul hasirun. Zaro šajtoven sigurno andi Allah hestri kazna, kotar Allah hestri kazna nadarala samo o narodo, ka se propast anglav dešela. Palakva greho avela mudariba, te mudare da je ke bizo nisavo razlog, pa avela homoseksualizam, pa avela zinaluko, hem nemoral, apolo nemoral, avela o alkohol, apola kavao kurtubi pomini, kola čavio namaze, hem ezani, hem bange, te se dočini, te a ne nepravda veređe sebe piso hovađan. Bilal ibn Sejad Penđan. Mamisti nam do sitnice grehonengre, nego razmišljim kotar obariba okolese premalo kaste grešineja. Bilal ibn Sejad Penđan. Mamisti nam do sitnice grehonengre, nego razmislim kotar obariba okolese premalo kaste grešineja. Hasan el Basri vaćeri. O manušeja, podlokota raketom do grehja, nego te rode oprost. Muhammed ibn Kab el Kurezi vaćeri. Najgudlo ibadetnikova šajo manušte čerel nakorio Allah subhanahu wa ta'ala tano teci delpe ando grehja. Fudel ibn Lad vaćeri. Kobor god da je greho dikeano te ača da je greho tikoro oltano po Allah subhanahu wa ta'ala budbaro. Ako god dikea da je greho da tano baro ano te ača oltano po Allah Đelešanu tikoro. Imam Ahmed ano po musnedi beležini saro veh vaćerđa. Maškaro kovasu Allah Đelešanu vaćerđa Izrael čenđe vaćerđa ima kavapana. Keda tano daje kan domorobo pokorno, ne ovava čeflija, to je zadovoljno imo leja, a kada ne njim zadovoljno leja, ta dole se dava na faka, dava bereketi, amo bereketi na nele kraja, na nele granica. A kada daj kam do manuša čerela greho, meo prolesto holanava, pazino neka, kada neko čerela greho, pela meo prolesto holanava, oprokaste me holanava, me ole armandinava. A ka se me dava arman, mi arman osavkere sela, to je stari olestro pokolenje, a stari olestro koleno pa olestro koja vela emo dva stari, ta generacija stari. Pa zamisli prosjeku kraj kemonu šestru tamo šovaro se tamo gdeš beš, a stari ta generacija, znači panšel beš, ta kad pomnožinite sad, ta ordeš beš panšel beš, znači dvija kazna pratini neka se. Pa kada očave perna palo dova dorelane, baro taksirati, pa na kotar najkava. Znači nekog zarad dinjada, pa tu peloće dva taksirati. Non stop i si to prija patnija. Zbog neko se čerčava dova. Sova kava isto potvrdini Allah Đelešane kod Kurani Kerim kama veli jakšel ledine leb teraku min halfihim zurijeten dijapen hafu aleykum fel jettekullahe vel jakulu kavla. Nekada rano da dore, sarke da čavena palo peste čaven kola na ne zerale, kola ta ne slave, kola ne sposobna. Kase da rane, hem neka daran, ala hestra, hem neka vačeren čači pa. Muhammed sallallahu alaihi sallam koje hadisi, vačeri koje hadisi prema, sako
kao ve premalo avera, a džahare hem nakorotute kao velpe. Kazna sebebi o grehu, kova čerđan nakori avera, nakar sel tud, ali dolese kara sel dajke ando te naslednikja. Pa sar god da rate čavenđe, te nastariljem da je paripa, ligar, to je vodi računi hem kotar te postupja, a posebno ligar gajla premalo averačave. Ako oveja šukar na korolende, alak dželešanu karakite čavene, em kad delo leđe bereketi, em svako šukariba, palo to meriba. A ako grešineja to premolende, premala veračave, hemolengro pravo, te džane sarodova ka irani petuče, em te čavenđe, pa onda premolende ka čerena vera, isto sad so čerđan tu kole čavenđe. Aisha radijallahu anha pisinja lil emuavijase radijallahu anha, pa vaćeriba. Kad god manu čerila da je greho, Allah dela okola manuša, kola džitad, ceninđere, to je kola džitad halinđere, delaren te armandinen ole. Ebu Derda radijallahu anhu penela, arak tut te nalen o manuša, te namangento manuša, a tu odova te nosatine. A u Hudel, a džara kava objasnini. Nistine pe ko manuškova čerela grehja, po Allah dela o manušate mrzinele, hem te našti pondosinele, a dok sa odva manuš odova na osetini. Hasan el Basri penela, kada pametno manuš čerela greho, on da bistrelare, hem darala kotar odova, darala jer džanela sarodova ka i kulčikuri, darala sad dok na kuvela rođeneti. Abdullah ibn Mesed radijallahu anhu vaćeri, overniko pes hempe grehja dikela sar manuškova bešela talojek veš. Hem darala sarodova veš karušini poproleste. A o neverniko pe grehja dikela sar dekmači, koja trdimi koleso na po samovasteja mahvini he moj letini. A džarno neverniko dikela greh. Kab el akbara radijallahu anhu vaćeri, jek manušan do Izraelčanja, čerđa greho. Pa dobro pelo ki tuga se vepe o greho, pa pirđan modri nakri vaćeri, sarte zadoli na merabe. A pala kava o Allah subhanahu wa ta'ala, kale manuše upisinjale, maškaro pe iskrena hem šuka robja. Koboran gune generacije pralaren darandile, te na čeren grehja, kobor li garđe računi andodova najšuker vaćeri, a kava malo slučaj kotar soka vaćera. Amar ibn Dada penela, žali samo manđe penela kesmes. Penela, o Ebu Seleme, čerđum greho angleder saranda beš. Angleder saranda beš čerđum greho. Empana rovava dolese, pa pučavale me penela samo greho čerđan, a ovo vaćeri penela. Alo manđemo pravo ko zjareti. Pa me penela dželjum činjum je kemače, je kedirhemese. Pa čerđum spremi džumu kremače, hem penela men hala maro. Ama, palo maro kada nam vananđate ko sope vasta, poštine mrsno mačo, a me stoka čera penela, dikene kava Allah ekber. Lelata na kotara komšija su duvari, kod prašina i kotora hari prašina lela, da ga morala pe vasta ti kali penela. Od ja mrsnoća kotara vasta. Samo se lelando duvari, Allah ekber, pazi men. I odolese, a narodnija kotar komšija, oprost narodnija, odolese darala, rovela saranda, bešaro, a me svašta čera sikir name desi. A ovo se le prašinam do duvari, kuv da bi ko selate. Ko zominjak do ni generacije, ko zom onda ramini. Omer ibn Abdulaziz vaćeri, kada u Allah Đelešanog dela tut takati, hem zorali pa mangija neka se te čere nepravda, zulumi, setim tu kao Allah kesro takati, hem zorali pa nakorotute, hem te džane savi god nepravda, te čere orenđe, ono dolea pemeriba karešinen saldova, a tu se ne po dva sa čerđan, naka spasijetu. Kotarodova, lađa i pa kod dialogem, kotarjak, anakireti, hem te džane sara Allah Đelešanog sakanel kotan, okole se ka se čerdi nepravda,
hem zlupčaren kakazdini. Pa arak tu te načeren nepravda, oko nese kas na ne nijek te pomožini, ali osim o Allah Đelešanuhu. Odola se so Allah subhanahu wa ta'ala, kada dikela sarolestro iskreno robo, kada tano kozori molinole o Allah Đelešanuhu, ole se odmah javinipe, hem pomožinile, sarsujemo Kurani Kerim penela, okova nevoliko se, kada ole se obratinipe, javinipe, hem ološni paci dela. Hem ko kraja pralalem, disavjandi anguni generacija vaćerđe. O tu men kola grašinena, mate hovavi tu men, obud bari pa, hem okovni pa ela hestro. Mate hovavi tu men, obud bari pa, hem okovni pa ela hestro. Nego daran andi olestri holi, se vepio grehja kola čerena, odonese so avak Đelešanov vaćerđa. Fennema asefunen tekamna minhum fe agraknahum ečmein. Daran pradanen da dvajta na sajšala ta greh, daran ta grehja, i kena soka dičerame, pa odrestava pouku kotarkova, tenaša, kotar sa, hemu barjamo tikne, jer sad su ova čerena kao učinjakja, neko će ono tikore grehja, mi s tim to dirjana ništa, čera di čerpe sa, čera dite sa, ko kraj da tikore grehja, overa, budbare, den pouku šala kotarkova.